Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kumshi benta ban penklan ye ka jingdawa ki sur ki nong maulai hakabaya dei ban wengkam mi ki he pulen basiadiap yu nong ilam barim ka New Trap National Liberation Council lani ke HNLC uba Chesterfield thank you haga khalai tarik upnai nailar Kisur na kaleng ki district ka jilla minta ka sngi kila shim ya karai ban thau da ka sur ka bri New Trap ban lam khman do ba bes kurba kum ucharman Habakran berkilat pathai khubor ucharman kasur kabri New Trap uba bes kurba uloong bala thau ya kane kasur naga benta ban kershan ya ka jingdawa kasur kinong maulai halor ka jingdawa ban wengkam ya ki pulet ke baladan kti ha ka ban siat yap yuba che ha ka step khalai tarik ubnai nailar taksi kaba kasan tarik bunai khandai arjar armui ka bare ilabun isur lagi distrik beper ilawan man agi kersian ila sur jong ilung mulai ke na hamne jing sia lawan kum rang ba snong ban long sherman nam ta ke digalang bolong apa snong dagam supoi berkat dengan saji emban sherman ke sur ke nyutrap ke dagoi ke sur baru ki bawan hakni ke jingalang taksi ki lapan jur yang ke jingja kebaca ke khatlai tarik halo siap peniap usman ya iba serius thank you my play but kawai jingdawa ka sur ki mulai ke dawa long bade suspend immediately ya ki kulit ki involve aku ka plan killings kane sur ke pemerintah kasiru ya keren kari bende but ni sepenher ya ke sisi sia ki buat bade berbaik ya tadi ka kam kumjuru sia chief minister long government of Meghalaya jadi ka khot matasi long baik ba kini kisur befer dari distrik ki kwa ban ai ki sia di sur nong mulai tendala pai hang ni ki ong ba lada ki tang ma ki nong mulai kamut ka sarkar kan num snap ke khnang ba ban snau ya kini ka jinglong kuman jong sarkar ki ai jing mut ban thau da kini ka sur jong bri New Trap khnang ba ka sarkar kan hap ban lai eng lai ki ro ka New Trap mari lai ki jong ka sur nong mulai ka balong constitutionally lai kim patiau te dakaba iwan pat giwe ki district lagi district befer na try la dak ki brok we ka district jong bri New Trap kemudian segan hi empat itu government befer kini baik kinum dan ke trai nying ini trai lang itu bisur di babi hari sinau befer district befer aki kentoi befer buat semua amne pada kiwan mana ki batang thau thumai yang ini bisur ru yin nak penrung lang di bisur jong New Trap ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ni em kumni ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam